Oke guys, jadi lanjut ya. Kemarin udah gue mainin sih sebenarnya, tapi nggak gue record lah. Inilah udah ke semifinal ya. Gelo lawannya si Inggris, langsung aja. Semifinal. Bonsoir à toutes et à tous. Ambiance de grand match ce soir dans cette enceinte. Tout est prêt. Ne manque plus que maintenant que le coup d'envoi et ça sera enfin parti. Albania versus England. Celui qui a été champion de France avec Monaco. Broja. Paris Saint-Germain. Omar Da Fonseca bien sûr pour vous commenter ce match. Harry Kane, Gallagher, ini. Pas dulu bang, mantap. Langsung aja kick off babak pertama. Ini kita bertahan ya. Santai. Aslani, Bajrami, Ramadhani, Severi. Balik lagi Severi ke tengah. Bajrami, Aslani, Asani. Aduh, Broja jauh banget Broja. Oke, salah passing dia. Aduh, Pickford. Tendangan sudut. Corner. Balik gawat, serangan balik guys. Saka. Kayo Saka. Santai dulu. Bajrami, Severi. Susah kali masuknya ini. Aduh. Oke, buru-buru banget bang. Dan kemana bang? Severi. Gila, digocek. Shooting saja. Pickford lagi ya. Aduh. Umpan pendek Bellingham. Salah, umpan lagi dia. Broja. Aslani, Broja. Oke, kita coba serang dari sayap. Langsung aja syuting. Waduh, nggak masuk. Luke Shaw, Phil Foden. Salah umpan lagi Phil Foden, langsung aja Aslani ke Broja. Set, gocekan, aduh, gocekannya mantap tuh. Maguire, Walker, Gallagher. Kerebut saja, diambil oleh Walker lagi. Oke, habis guys. 0-0 paruh waktu atau half time ya. Gallagher ke Bellingham ke bawah, siapa tuh? Declan Rice. Phil Foden dapat, aduh, Ramadhani, Harry Kane, Broja, Walker, Gallagher ke Bellingham, ke Harry Kane. Terobosan saja Broja, tidak offset. Flashing saja kayak Tom Hanks ya. Mantap. Golnya kayak Tom Hanks ini, dari tengah lagi. Bagus sekali golnya guys. 1-0 Broja di menit ke 58. Aslani, Broja lagi. Shooting saja Pickford. Tarik belakang, umpan. Waduh, hampir guys. Offside. Tapi nggak di ini sama dia. Harry Maguire. Aduh, tabrakan guys. Saka ke atas ke Bellingham. Kembali ke Saka.
Saka gocek-gocek mundur ke belakang Walker. Gallagher direbut saja oleh Shaqiri. Broja, aduh, gak ada yang mau maju guys. Defense-nya nggak sih, defense dapat, nice. Aslani bersih sekali, Aslani, sabar, tahan dulu. Berisa, Aisat, aduh, salah umpan guys, dapat lagi. Declan Rice, oke, nice. Aslani, Broja, Asani, Broja, Asani, aduh, kenapa nih Ramadhani nih? Harry Kane, yes, 1-0 aja guys, tipis-tipis guys. Mantap, kita lolos ke final. Kira-kira lawan siapa ya? Oke, ini dia nih statistiknya 0/0 loh guys. Kita di sini total tembakan itu ada 5 ya, 4-nya ke arah gawang atau on target ya. Penguasaan bola 60-40, akurasinya 87-80, dan ini dia yang ngegolin Broja. Kira-kira lawan siapa? Iya, Prancis guys, gelo Prancis. Di sini kita udah membantai yang namanya Turki, Jerman, Inggris. Apakah juara?